Okay, so this is the entrance. I just akan tunjukkan the entrance. So here you go. Okay, so hari ni we arrived at this this Hindu mandir lah. Dia merupakan satu temple, kuil di Abu Dhabi. Kuil Hindu di Abu Dhabi lah. So sekarang kita perlu buat registration dulu. So my team and I dah buat registration. And lepas ni kita akan masuk ke dalam lah. Dia punya security memang tight lah, very tight. Tight gila lah. So rokok semua kena buang. Budak-budak punya rokok semua kena buang. So this is the temple. Okay, boleh nampak. So now we are going to enter. So dia macam airport check lah, airport security ya. Ni bag semua kena masuk. Lepas tu dia check body. After they check the body, I think certain things, selfie stick, power bank dan sebagainya tak boleh bawa masuk lah. Rokok-rokok semua dia orang kena buang. So nasib baik atas rokok. So we are cool. So now we entered. So we have 1 hour to take videos dan sebagainya lah. Okay, so dari sini kita boleh nampak ini adalah the entrance of the Hindu temple. So for now the entrance memang looks very grand. It's a very macam Nepali or a Nepal style architecture lah. So seperti any tempat ibadat, first kita kena keluarkan kasut lah. Okay, so kita kena naik tangga sikit lah. Not as high as Batu Cave, tapi naik jugalah. So this is the design, very intricate lah, very intricate. I think it's very beautiful and very clean lah, very clean, bersih. And security memang a lot, banyak. Oh wow. So luar dia pakai like a brown texture, and dalam dia berwarna putih lah, as you can see from here. So so the thing is this lah, kita tidak dibenarkan untuk mengambil video dekat dalam. Tapi dari luar sini dia tidak boleh ambil phone I. So I akan tunjukkan dari sebabkan my capability of my phone memang cantik. So semua yang tengok dalam ni semua ini adalah marble. Okay, marble lah. Semua ni ukiran marble. So ukiran batu marble lah. Memang very obvious. I think dia ukiran dia memang marble yang very nicely diukir lah.